Riječ je o jednom veoma korisnom štivu kojeg je napisala jedna od najupućenijih autorica, odnosno autora o temi Bliskog istoka općenito. I ona je, knjiga je zahvaljujući dvojici mladih kolega, doktoru Saudinu Efendiji Gobeljiću i magistru Šuvaliću, Arminu, prevedena na bosanski jezik vrlo uspješno. Knjiga obrađuje sve značajne teme o savremene politike na Bliskom istoku, od tema sukoba koji obilježavaju Bliski istok posljednjih 50 i više godina, tačnije 75 godina, zatim pitanje ekonomije u smislu najznačajnijeg resursa nafte Bliskog istoka, zatim geopolitičkih interesa i utjecaja na Bliski istok koje su u ovom stoljeću ostvarivale, odnosno u proteklom stoljeću i u ovom stoljeću ostvaruju Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez, bivši, i današnja Rusija i Europska unija. Naravno, u određenom smislu i Kina se uvodi u taj trolist, pa to postaje sada jedan kvadrat geopolitičkih utjecaja i interesa. I na koncu, posljednje poglavlje govori o arapskom proljeću. Naravno, kada večeras promoviram ovu knjigu, zapravo meni jedna misao prolazi ovako, mota mi se po glavi, da li uopće ima smisla u ovom trenutku govoriti o politici na Bliskom istoku, u trenutku kada se odvija bjesomučno ubijanje na stotine beba, djece, ljudi općenito u Gazi. I u datom trenutku jednostavno čovjek bi zanijemio uopće, postavlja se pitanje da li ima smisla išta govoriti ako se ne poštuje ljudski život, ako se ne poštuju osnovne vrijednosti ljudskog života, poštivanja ljudi i tako dalje i tako dalje. No, evo, s obzirom na to da ova knjiga ima značaj za sve one koji imaju priliku da odlučuju o politici u smislu upoznavanja, jednog kvalitetnog upoznavanja o politici Bliskog istoka, a mi smo na neki način u tom širem smislu predsoblje Bliskog istoka ili Bliski istok predsoblje Evrope, možemo tako kazati. Tako da se mnoge te silnice preklapaju i imaju odraza i na Balkan ovdje, ne samo na Bosnu i Hercegovinu, na Balkan općenito. I kada se to ima u vidu, onda dakako ima smisla, itekako ima smisla da ovu knjigu sutra čitaju i studenti koji studiraju političke nauke, koji studiraju pravne nauke. Ima posebno smisla da ovu knjigu i njima slične knjige studiraju, odnosno čitaju, iščitavaju ljudi koji pretenduju da upravljaju važnim političkim procesima, u što spada naravno i vanjska politika jedne države. Tako da u svakom slučaju knjiga Beverly Milton Edwards je vrlo korisna za sve ove kategorije koje sam spomenuo. Hvala vam.